Itu kau hak desa. Ia kota mai abala ko si dia kampung lasa sile lagi baca ya tu. Atau dia namelo turu bosi baca ya tu. Atau angka kolo maka solang suruh baca ya tu. Manri ulla manri balawe baleswe tasure baca. Akapi tu manang. Angka dua ada magampan na lapaka lillah. Mata anak timbangan na ko surimonri na danipo ang Allah Taala. Maka dia nabita, ia tona na baca malaikae, na ipake dalle ko pong Allah Ta'ala dalle. Maya na to nakadatawe, baca kay pak bura tulang. O ciyaki na kan dapat diutu, yan na to tapake. Ciyaki na kan dapat dilekka, biasa to mangilu-ngilu tu ya to ipake. Ya to tabaca insyaallah. Ya to pak burana. Ya ko alam nasra si bali ila pi Quraisyin, de gaga tauman niya majallok ko di letu ya to. Itu di benteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Bapak yang mewakili Bapak Bupati Bone terpilih. Kita doakan beliau semoga senantiasa diberikan keberkahan dalam hidup. Saya dua kali bertemu dengan beliau kali ini, insyaallah. Yang kami muliakan, kita hormati bersama Ibu Camat beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir. Yang kami ta'zimi Ahinal Fadil Al-Mukarram. Beliau ini adalah Ketua Tanfiziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Maros. Saya selalu panggil beliau Gurunda. Saya kaget karena beliau ada di sini. Tadi menelpon, saya kira posisinya di Maros. Saya bilang saya sementara perjalanan menuju ke Bone untuk ceramah Isra Mi'raj. Ternyata beliau ada di masjid. Kita doakan beliau, ternyata kampung istri beliau di sini. Alhamdulillah. Terima kasih Gurunda bisa bersama kami di tempat ini. Yang kami muliakan Bapak dan Ramil, ya, alhamdulillah. Bapak Babinsa, Babin Kantipmas, terkhusus Bapak Kepala Desa, alhamdulillah. Seluruh ibu-ibu majelis taklim, ada dari BKMT, terima kasih Bu sudah menjemput. Sebenarnya saya tidak usah dijemput seperti itu, biasa aja. Iya. Jadi sinina tomo-tomo lebih kemanang yang kehadere tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim, para asatidzah dan seluruh hadirin, adik-adikku mahasiswa kuliah kerja lapangan yang insyaallah semoga dimudahkan segala urusannya insyaallah. Saya pakai bahasa Bugis atau bahasa Indonesia? Oh, mau bicara oge Kak. Iya. Agak tema Isra Mi'raj tak degaga ya. Berarti ya maniagi-agi meupau.
Situnganna ia ko makadaki peringatan Isra dan Mi'raj. Ia kong kasih di aga-aga iperingati meloki tumakka ina sabaang hakikat. Ya rega pasang, ya rega pak disengang natampu hilalanna. Ya nangka aga-aga iperingati angka mitu keutamaanna. Ya rega angka 2 telu tu aguruangan natampu hilalanna. Nanareko Isra Mi'raj ia iperingati maka daki hikmah. Ia sange hikmah pak disengang. Ya koto makada ilmu hikmah berarti pak disengang ia angkai mubak poloko pak disengang. Iya. Jadi ya ko makadani tu ilmu hikmah marilalan itu cek dek. Apalagi ko makadani hakikat. Nah, iya. Narima kona naro madosa ka ro nareko dega gapak disengat talolongang napa kak mak dek. Nasabah saya diundang untuk memberikan hikmah Isra Mi'raj. Narima kona naro mudah-mudahan Allahumma nawwir qulubi binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Mudah-mudahan asirun tukat rilalania on roma barakae rilalana ya wattuwe namo manihaya wattu tinro. Sitongan nai monrinna loro tu makanja koto matinro istirahat. Apa ya kui monrinna asara natyangi nabita yonri matinro lattu wattu isa. Mudah-mudahan angka 2 telu pak disengat talolongang lawi taijata si tanganan di 10. Jadi jolo-jolo kanjaki peresana si tanganan 2 liwa jadi upasangi saya ceramah si jam 1 jam. Mudah-mudahan angka barakat talolongan. Makuye aja na ubicarai aga peristiwa na alami na bita jauh sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Aja na ubicarai yan. Maga proses mate na bainena na bita amurena ia angkai mancaji palapi arona juga meninggal laiboi ko ekonominna degaga tau melum sigaru si bawa nabita kecuali hanya orang-orang tertentu aja na bicara ya lo iya na perlu bicara ya waktu ya naritu aga na alami nabita mapamulay melona ipalalang latu angkana rewa si bawa aga na tarima oleh risi runtuk na pong Allah Ta'ala. Talumi sebelum ipalalang rilalang alalangan na si bawa iya na polengi na bita. Pertama, iyaro ale malabina na bita pabu pura irisang narampe tau pacara may masaworo. Yan ang kamo pacara mameraja narampe ya tumakada. Sebelum ipalalan na bita laipue mematotu arona agan na yala jantun na palay patamaw ko si di onrong makaday wadah yan naro onronge pura ilisari air samsam. Iya. Jadi makaday pasyariae lay bisaywi atinna nabita dengan menggunakan air samsam. Ya ko bicara syariat. Tapi ya ko bicara tareka denakor. Ko bicara hakikat.
Maka daya ko makadaki ibisaywi atinna nabitta berarti macarepa atinna nabitta. Nama pacingi atinna nabitta na way samsam. Pacing. Nasaba itu yang nur langsung dari Allah. Jadi agam maknana ko tareka bicarai nabali. Makada way samsam melo ilisari baraka sehingga yalengi kesempatan gesai jantun na nabitta. Ia tona ropas sabarang dua tu baraka na way samsam. Nomor siddi waddi mancaji pak burah. Nomor dua maso tawe na rekoninum. Karena itu pengganti makanan. Ia kotulen minu way biasa si botolo, detulen minum iko way samsam. Karena itu kenyang. Dan Rasulullah mengatakan air samsam adalah pengganti makanan. Itu keistimewaan. Jadi rupurana ipasiges sa sibawa jantun na nabitta nalay pe mamaleka iya way samsam ena parewa iloko sumur samsam. Itulah pasabaran na way samsam mancaji pak burah. Nasabak magay puray sige salansu sibawa jantun na nabitta. Megayga jamaah takapang ko puli umrah na di. Megayga pang umrah ko Mega to ni puli haji to. Iyaro ko matawa pa itawi ko baitullah. Malada nakuragay supaya wanulle tambus emat makbau ko hajar aswad. Iya. Bahkan mau masih sah nak kuraga itu nak bawa ke hajar aswad. Maka dia tahu pandrita, ia tuh hajar aswad sebenarnya tidak mulia. Nah sebab itu batu dari surga. Jadi itu hajar aswad batu pole surga. Biasa batu na pamulano mapute. Tapi marepa ina bau tawe lette ia rodosai oko batue. Nah sabari na mancaji mabolong. Makanya disebut hajar aswad. Tapi ia tu batue kona tunu itawe dia nama solang. Napa curu itawe kowe dia na labu. Tapi batu. Karena itu 4 kali dicuri. Akapatu ninau tawe ya tu. Batu itu. Pacapuran ninau digunakan kapak. Ia tu ampai lay sapu. Bandrena mancaji mapute. Dibungkus na sabak cupe. Puray na watta tayo wase-wase. Banci-banci. Ya, waktu na ninang. Ya, nasaba. Melo inareko koro kampunge. Lete itawelo koro melaksanakan ibadah haji. Supaya lolongan ekonomi. Makwiro. Sampai ninang. Ternyata tidak bisa. Iya na hajar aswate. Maka dia tahu pandrita. Degaga jamaah haji. Siba jamaah umrah. Bawi hajar aswat. Bikin denang kena bawi nabitta. Halo, jauh kali. Ya kene waktu na matawa pa nabitta makamu Ibrahim na bau. Pasti makamu Ibrahim lay bau ko to matawa pa. Tapi karena hajar aswad na bau nabitta. Jadi hajar aswad tidaklah mulia. Tapi dia dimuliakan. Nasaba Rasulullah pernah menciumnya. Jadi alena tahun nak ia mewakili Bapak Bupati terpilih. Beliau itu mendapatkan kemuliaan berkat membantu Pak Bupati mensukseskan hajatnya. Jadi makiros itu kan. Jadi jamu tamalada. Maka dah, tahu biasa menjadi angka tu daraja ya kak karena mengikuti sesuatu yang derajatnya kemudian dimuliakan. Makiro ya. Jadi ya narobatue dimuliakan nasabak pure na bau nabitta. Ya tu pas sabarang kumalalang nabitta angka alu tutu ditutupi awan. Nasabak makanya itu pandrita najagai puang Allah Ta'ala matasoy. Apa ia ko langsung cahaya na lokku tubun na nabitta hancur imatan nasoy. Nasabak nur na matan nasoy polukui nuru Muhammad. Jadi ya nabitta ditutupi sebenarnya tanda nabitta itu tuh matan nasoy na jagai puang Allah Ta'ala supaya dia hancur.
Iya. Jadi itu kebalikannya. Jadi kalau tasawuf itu tulisi kebalikan na bicara. Pada ko makutana ka, kaya kata sukuruki maso atau maliwasangnya. Maso iya. Iya ko makade pangulut ta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Iya ko angkat tau iya mi maso ko maso ina sukuru. De to gaga beda na si bawa asu itu. Iya. Apa iya tu asu iya ko maso isukuru matoi. Iya ko maliwasang ide na sukuru. Maka dai tau pandita pa hakiki. De na mungkin malunra anrebe muanre na rekode mu maliwasang. De na mungkin makanja wa eminu na rekode mu madakka. Maka sukuru ki liwasangi sukuru ki dakkai. Karena nikmat lahir dari situ. Ya ko tahu mas so manre 5 penne, pura manre 5 penne napai sorongan nanre dena melo manre apa mapaiman itu. Tapi ya ko tahu maliwasang namode gaga pakanre na nagan rusuto. Magi na liwa lunra na wai putewe na rekoto buka karena kita sangat haus. Makanya yang disyukuri adalah haus dan lapar. Nasabak nikmat lahir dari situ. Itu kopat tareka. Pada mo kung kataw makada makaseke. Dito gaga si ko tangan na tau seke pa. Tau magala min milaw mega. Kung kita saupu itu dega tau seke. Kung kataw makada maseke ya anu tapudangi makada tanyale na maseke iko magala milaw. Aja nagare milaw tanade na maseke. Ya, itu kuncinya. Karena rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan. Iya. Iya natona tu kasih rajin na biasa ke kepala desa itu bupati bi anggota dewan. Ukun itu beratnya. Madari bantu teh patatau tuli bantu cicemi pasala tapi makna tahu seke. Iya. Apa tahu magala milau. Iya. Tahu? Kemudian agama nana ya roh. Kami ni malah hikmah to. Iya na hikmana. Magi na jantun na nabitta. Made ni dio. Made ni jenneki. Tidak semua. Tapi jantun na miyala. Aga maknana. Iya ko melo kolo si runtuk po Allah Ta'ala. Atau sininna anu melo mujama ko meko pasibatil ko po Allah Ta'ala. Niya mo yolo mo padeceng. Apa iya nasalap kwe. De itu nalari lokor. Imange komelo ki marimang pakanja kilaloy. 2 telu tu ya ima wampar. Nareko angka imang raka pamulan na masampajam mangaribi. Raka kaduan na masampajam mangaribi. Makanja bate nak baca Fatihah. Malampe waktu na pake. Tapi rakaat ketiga nabala ina sabade nang kalingay makmuna. Tamparang imam makwir. Magay. Makanja ibate nak baca nang kalingay tawe. Padahal iro sampajangnya untuk pong Allah Ta'ala. Melo nang kalingay tawe de nang kalingay tawe. Mesti mo pakanjaki bate mo baca. Papada-paday nang kalingay tawe. Si bawa de nang kalingay tawe. Supaya sampajang mo memang untuk pong Allah Ta'ala. Tania untuk jamaah. Iya. Marepa-repa kiruntu imam makorodi. Oh iya ko raka pamulan na way makakanja lagona. Alhamdulillah. Sisan na raka katelu. Alhamdulillah. Magi nang kamalasi ang kamakanja. Iro makanja na sabak nang kalingay jamaah. Berarti sampajamutannya untuk pong Allah Ta'ala. Untuk jamaahmu. Iya na tu pas sampajam matu irempelkan sampajan aku sulimun. Atika ke. Makanya tu dia na sambara maju mancaji imam. Tapi aja no bahas si dia matu gaga melo maju lo kuyolo. Jadi ro atiro paralu pakanjaki ya kotomelo makasibi ang okohe okumana mimon ro pa. Kemudian yang kedua sininna lasai okolino sininna anu masalai mubae polokoto milalang. Lasaati, Padiati, Siriati,
matandreati ina ati manam ni. Iya. Yan ang kataw maborro berarti atinna tu masalah. Iya. Yan ang kataw pacay-cairang atinna tu masalah. Yan ang kataw tulimelola day pakalabdi atinna tu masalah. Iya. Tapi iya ko makanja iya namo agay podangi degaw rusak. Ko makanja iya. Tapi iya ko masalah iya degaga. Namo anu makanja na jamatay na satu salah. Ang kay Pak Bupati kunjungan nasang kasya tu Bupati Melo Yachang. Dena denukba maka day Bupati denang kanaukba. Digere. Anggota dewa mak bagi-bagi nasa masogoi. Sisan na dena bagi nasa tauseke. Maga. Ia pitangi sumbangangin nasa Melo Yachang. Isuk buy sumbangangin nasa denang kana bere. Iya. Majai lalang inasak, maka jala lang inasak, wadi pacaji kolang. Sisan na makanja lalang inasak, capu manuku na lapoto gara-gara makanja lalang. Di nang ka naman nyamang. Yan na yan ito, ti malasay na de gaga. Masumbagin tayo nasa piyak, nilo niya tiya chok. Maliyo to balibola nasa piyak, na cicil niya to. Ito ka lang. Natan niya to, kuisuro wajay. Iya. Lawi umrah tayo na postingi alhamdulillah baru-baru ki nasa salasay matawapa aga nasa iya napita-pita siya tumrana tania tawe mapita-pitangi alena malasati pak dia na jokka lawi tawe warunge na fotoy nanreview ko warunge. Terima kasih banyak sudah diteraktir makan letting. Langsung makan. Biar melu siya tiyaceng. Ternyata we melu yaceng. Iko malah sate Pak Denioli ko. Kan begitu. Jadi sitongan na dega ka masalah tu narekoy ya makanja. Tapi namo maga kanja na saliwa ko ya masalah mana tu? Iya. Makanya itulah maknanya. Ia komelo kalau si runtuk pong Allah Ta'ala. Pacingi jolo iya. Namun iya mirosi dia ta'ala makanja. Iya. Memadai. Itu hikmah pertama. Yang kedua. Iya ronabita kang ayat to. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah. Asra yang memperjalankan. Bi abdihi atanna. Jadi dia tu nak kena napalalang inabita. Dia tu nak kena napalalang Nabi Muhammad. Dia nak kena asra bi rasulin. Dia surona. Dia tu nak kena asra bi Muhammadin. Dia. Tapi maka dia asra bi abdihi. Memperjalankan hambanya. Ia komeki ipalalang ancaji ataki. Kenapa disebut bi abdihi? Dia nak Nabi Muhammadin. Ya kena maka Nabi Muhammadin berarti Nabi tami bawa wad dingi palalang. Ya kena maka Nabi Rasulin berarti suruh Nabi bawa wad dina palalang. Tapi maka Nabi abdihi hamba. Namuidi yang kay okui lalan na suruh toki malalang. Tapi peko carana ancaji ataki. Dua tu angka tahu mengaku ata, angka tahu ia gangkui sebagai ata, si salah. Do, maka dapat kuyasan Pak Kuye. Tesa ga Pak Prabowo. Tesa ga. Tapi mereka giling. Naisaki ga Prabowo. Ah, deh. Jadi makuiro. Jadi angka tahu mengaku ata. Tapi tidak diakui sebagai hamba. Alena mi mengaku. Tapi ya kupuang Allah Ta'ala mengakui wi atanna. Pasti. Dan itu bisa berjalan. Asra ipalalang angka jandindi ropa. Iro jandindingi ko macenne normal dega gesai 24 jam sesusiwan ni. Sisa mi macenne. Tapi ya kona pano ipu imang ya rojange napanaputa namo kasiratu macenne jadi to. Jadi betul kan na ya kona bitta mi melo malalang. De metona dapi Masjidil Aqsa. Tapi nasabai palalangi
namok ka 10 malau lisu jajito. Begitu maknanya. Jolo-jolo ia tu tahu ipalalangnya kupong Allah Ta'ala Nabi 2. Nabi Musa. Isra tu Nabi Musa. Wattunna loko negeri Madian. Ia kumalalang itemelo 10 sona nola ya. Ada mengatakan 5 hari lebih. Tapi si pulauan ini naletuk. Makanya Nabi yang diisrakan itu selain Nabi Muhammad juga Nabi Musa. Angkato Nabi dena Isra tapi langsung Mi'raj. Langsung mendrek lagi. Deni palalang langsung miyakka niga Nabi Isa. Ia tu Nabi Isa langsung yakka loko langit kedua. Jadi deni palalang lintasan bumi. Tapi langsung yakka mendrek oko langit. Nabi yang dimi'rajkan itu selain Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Demi ada api lagi mapitue okomi kedua monro. Aga hikmah melo lolo ngapa okoy. Maka da angka tau pandrita tu kumancaji atai berarti wali nih. Iya ko tau pandrita wali. Wadit tu angka oko si dia onrong 2 onron nonroi na ci dimitau. Iya. Ya kongka alumni DDI Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale itu saya dapat kesaksian dari beberapa muridnya. Jadi itu guru tak biasa maka tok badua masigi nonroi maka tok baku Jumat. Nih kak dei pagaga HP riolo. Iya, namo idi mako kawat di matoe 2 onroi dalam satu waktu. Teko carana api video call ni gare. Dah, ya kong kataw ko makka nama video call, angka gambara na latu angka suara nama bicara ko layar na kenro nola tamo corona digaga kabalna. Basimi malepang angka layarna laipas sa nomoro na nawat diri tahun na. Itu karena menggunakan energi cahaya. Namanya jaringan. Na iya tahu pandrita polukui kalbun na cahaya. Jadi dia na pakai HP nawat diletuk koron-ron. Iya mana teknologi tita makoko ko meki buktikan. Itu maka danule gape malalangnya makoro si jana. Manang kalatu o corona cinampak mi ala ki gare bayanga maga ko mabel itawe. Na dia nagan na si di 10 dati ia tu nalatu na Makkah. Gare. Na makiro. Ia ko nabongkar ite rahasia na ia video call napanala cahaya na korangnya na kait kangi. Tak buka rahasia na wali. Tapi jarang ulama bahas itu. Me kata naiki ya ko matinro ki ko talutulu ki. Biasa ki matinro katulu-tulu to. Iya ro ko katulu-tulu ki kita ale taloju Panda, kita ale taloju Jakarta, makita ki ga. Taita leta to mata aga tapake makita na makapanjangi ko to matinro. Mata age pake. Tania tu mata batin, tania. Karena mata batin tidak akan aktif ketika kita dalam keadaan tidur. Yang kedua ya ko katulu-tulu teh 5 mimanne matinro na pole Jakarta malolis. Padahal ya ko mapasawa ya 2 jam. Padahal 5 mimanne berarti angka waddi yonroi letu si bawar rewa dengan waktu 5 menit dan bisa kita melihat. Dan waktu itu lama di dalam mimpi tapi cinampak di dalam tidur. Ia kota sakimu pite okko watakalena ia natuna terbatas. Tapi ia ko leppa ipolokoro itu yang tidak terbatas. Ia natuna pakai tau pandrita. Ya. Tapi aja nani bahas ya ropa malah saului matu kolokoro. Kemudian ia namelo yalai. Ia kotomak bicara Allah langang minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
iro nak baca nak taro tu na mengaji. Magi na masigi na tepuh. Tegere. Minal masjidil haram, poloko masjidil haram ilal masjidil aqsa. Na padahal nabi tadi na lokoro. Okui masjidil haram itilau Madinah. Okui Madinah napai pataru lo bukit turusina. Okui bukit turusina napai bawa loko sebelah salatan masjidil aqsa angkau rau kuriasa baital lahmi. Boleh meni baital lahmi na pertama masjidil aqsa. Jadi Nabi itu tidak lurus. Bikinnya okui masjidil haram Nabi testar. Langsung lo ke masjidil aqsa. Sisa bumi 40 na kilo na perjalanan na. Tapi boleh masjidil haram. Lau Madinah mas sempajak jolo. Pure mas sempajak ke Madinah. Ibawe lo ke bukit tursina mas sempajang. Selesai mas sempajang ke bukit tursina. Ibawe lo ke baital lahmi mas sempajang. Selesai mas sempajang ke baital lahmi. Lai patami masjidil aqsa. Napai suruh Nabi teman cajimang. Makmunna adalah seluruh Nabi dan Rasul. Pura yerona pemasu Nabi tak oko para karangan na masjidil aqsa. Dari jauh kasih tidak jauh dari situ. Angka batu malepang. Itu agak datar di atasnya. Tapi agak bulat di bagian bawah. Ia naro batuin nunrui Nabi tetudang. Wattunna melo menre langie. Makande inabi tanioli menre langie. Macio ia batuewe. Na cukuki Nabi tanapa namparang. Maka da okono tu. Aja na macio. Ia batuewe tarakka ni pole tanah. Tapi isuru ko Nabi tadena kana Nabi tarewa ko. Maka da mi okono tu. Tak gatungi denenre langie de tonano. Sampai hari ini batu itu masih tergantung. Ya kau tak buka ya HP tak diketik di Google itu batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Sampai hari ini batu itu tidak sandar ke tanah. Itu buktinya Isra Mi'raj. Jadi upasang ya. Itu Nabi tak boleh Makkah lau Madinah jolo mas sempajang. Suruh kau malaikat Jibril. Pure mas sempajang ko Madinah lai bawe lo ko bukit Tursina. Pure mas sempajang ko bukit Tursina ibawe lo ko baital lahmi. Ya natu nak ketana Nabi tak. Onrong aga ye. Maka dari malaikat Jibril Madinah. Oko komatu malaikat dapura Muhammad. Waktu nak ko bukit Tursina makutan natu Nabi tak. Onrong aga ye Jibril. Maka dari onrona Nabi Musa komisi pak bicara langsung si Bapung Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian ibawe lo baital lahmi. Pure mas sempajang Nabi tak makutanai. Onrong aga Jibril. Maka dari malaikat Jibril. Oko ni Nabi Isa ijajian. Agak maknanya Pak. Apa maknanya ini? Kira-kira. Magi nang kaya Nabi ta. Made na loko masigi. Tapi natap po ya ekam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi magi di Palestina Nabi ta. Itilau Madinah, itilau Bukit Tursina. Nomor sidi. Tak ketani masa ya. Maka daya komelo ki joka usaha kami ala lenget ta masigi loko masigi. Ia naruyasat tau Isra. Pekuyasang pada barakna he. Meki loju pandang. Lalu agi te ko loju pandang aja nape loju pandang meki lo sidrap. Lalu sopeng barakna maka da meki joka asam pajasubu ni ko masigi ero sampajasubu maka da meka matu lo sidrap. Pura ki masam pajasubu tania ka memen ni. Maka da oko kak matu sope masam pajalor. Tanya kami mandi. Jadi oko kak matu masjid rayana batu-batu sope masam pajalor. Ia kota-kota salah ini matu okon rongewe. Napai tadapi bone agasanet sope kota. Tapa kecelakaan ni. Natomate. Aga pakutanana pongalata lalu ko malaikat. Cik di bawah. Polekin roy ataku ken roy melolo. Maka da polukui masigi masam pajasubu melo ilo masjid rayana batu-batu masam pajalor. Maka dai pong Allah Ta'ala ataku yaitu patami suruga. Aja mu paresay. Nasabak polukui masigi ilo ko masigi. Itulah hakikat Isra. Mega tu tau malalam tanya masigi nasapa aga pale nasa ngoko ki anu matu lepa manre.
Iya. Kenapa ayat itu menyebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Tapi Nabi taka pole Madinah pole Bukit Tursina na palo baitalah ni na pasang ni na momeki lau pasae aja na pasae tapau tapi akadaki oko kak matu masam pajaloroy oko kak matu masam pajangasara na mole pangi oko pasae na mole pangi oko warungi taki capak na mi lalangang nilai bilang. Itulah hakikat Isra. Iya. Makomoro kotome malalang. Ka meteta ni mameraja to. Iya. Rogi ki kode tale isa na meraja. Nasabaya to ko kui pikir dini runtuk ya tu. Okomi kajian tareka runtuk itu. Iya. Jadi upasangi ya moro ta pake iya matotu na pake tau pandrita tau kobone tau matot tariolo engkau papake makokoy angka tunasa sampajat tepat tuh ya setangkali ngadi jenne taluka sampajat tepat tuh iya maka dia sampajat tepat tuh jenne taluka iya nak mondre makokoy maka dami tu curita bola ronda iya sebenarnya ya sangi jenne taluka sampajat tepat tu itu hadis Nabi. Hadis satu. Angka ko kita na pangulut Hujjatul Islam Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Angka. Jadi aja tak kada ya resenge sampajat tepat tu dega dasarna hadis. Maka dai Nabi ta umatku adalah umat yang paling beruntung. Nasabak na welai wisi dedecen nang ujui bidecengi. Deceliang peko carana makuye onna rokamas sampajaloro ki riwattu suju pacapurat tamas sampajaloro tania kameman ni mas sampajangasara matu ko suju pacapuran ni sampajangasara tania kameman ni untuk mas sampajang mengeribi. Jadi ipasi sumpungi materu apa ia tu niat na sampajange dua tu niat sampajang niat melo mas sampajang okui suju pacapurange ia ko niat sampajang okui kata bere kita pahami jadi ia ko suju pacapurange mas sampajang ngasara matu niat kememen ni untuk mas sampajang mengeribi. Ia tu ampai sampajange aga patutuna beresalang akka siaga akka dua na ia tu beresalange dua mi si runtuk mi tu tahu nak beresalang si bawa terpisah jadi magina tu mak beresalang atau pasi sumpungi waktu sampajange berikutnya magina tu mak beresalang abio napa mula pasawat tu sampajange setelahnya aja mula pasangin areko deh penatakatan ni rosiwali ya naru ya sesampajat tepat tuh jadi kenro ki lo tataki menuju ke salat iya na tu nasa tau pandrita makada namoko ko yase nakasorokmu mate sahito ko mateko namoko ko pasae mate sahito ko nasaba namati ko ang ujos sampajang tapahan nih iya ko deh tapahan ni makunro togang iya. Nabi tanaro makada umatku adalah umat yang terbaik karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Jadi aku musalai dia sampai jaloroi pasti sumpu memang ya sarai apa ia kodeta sumpungi mak beresalangi tatutui deta pasti sambungi na 5 menit mas sampajang kali 5 nih gare berarti 25 menit na 20 paja waktu na lengi ko Allah Taala maga niya rupa lawangan na tule mo pertanggungjawabkan iyo po ko tasumpungi makadami kilo masampajangas sara tatta tuli tasumpu materu iya to na tu pas sabarang kenapa orang itu kekal di dalam surga padahal umur dan pahala terbatas itu karena niat baik yang selalu jalan pahalanya jadi apa sih sumpu ni materu macawe ramalangi ya matu ko mapuasa pacapurangi malampe sunga ki ta puasa aso pacapurangi
Narekomelo ki buka tania memang ni mapuasa tau pemang. Mengujui puasa tau pemang. Ia ko tarawih ki tarwi terakhir sujud pacapuran na malam terakhir nia memang ni pasisumpung tarawih pamulang tau pemang. Jadi jalan materu mapasusak ki makoto tania memang ni tau pemang supaya terus jalan. Yang riasan nasalai ci de deceng nangujui deceng leng ni. Jadi itu aja lalu tapapatui apa ya tapapatui itu 5 menit masam pajam mangaribi 5 menit napa mak gosip si tengah jam bangkero ni 25 menit deh dulu tutup. Iya. Ini kuncinya. Jadi itu sederhana saja Pak. Iya na tu napaha tau mato tariolo kaya gato si pe nasa jene teluka ya nasanga jene teluka maka dia tu jenne enak dia nak bisa mapipacim ni. Apa ia ko pure mak jenne tena lek jatai manu dia nak batal jenne nah. Dia mina wat di mas sampajan nasabak mutanajis. Jadi ia ko pure mak jenne talek jatai manu loki mak bisa kaje aja na tak jenne pemang nasabak dia nak batal jenne tak. Mega apa tu tahu mak jenne ipemat de. Tapi agak batal jenne. Nareko buang angin, buang air kecil, buang air besar. Si bawa si gesai oli na arwane makun reyetan niai mahram degaga palepina. Batal tu. Tapi ia koto mak jenne nang kanaji si okolima tabi sai bijolo iro najisi napa ki mak jenne. Jadi tu jenne etan nia pak bisa tapi mape pacim. Makanya disebut at-tuhur. Ada itu nak kedate membersihkan, komajen ni makadami mensucikan. Itu si salah. Ia nak tu nak kedate pandrite. Aga JPI bisai, mak bisa 5. Oh, na iya na mega dosa na. Pa iya na mak jaluk ko HP tu 5 koy. Iya nah. Iya to 5 matanda tanga ko may maka iya mana iya naru ibisay na tumilaw do tapacingi po sininna dosa angkay po lirimakko ibisay di kedua po talisara nga kasi baraka 5 na wading kita jagay aja nakibwa dosa ibisay nomoro 3 talingi cahaya po ngoko sorimon ria 5 na wading nga napasalama ya koto makalimom mo tapacingi sinin na dosay angkay pulo ko capak lilaku pure awirik kada masalah we. Napa to makalimo mo kadua tajagaya nga lilaku po ngaja nak berek kada anu mucacay. Ya ku yang ketiga tapas salamaka nga lilaku po talingi cahaya baraka re surimon rimo mati. Ya koto mak julu mata jag pacinga nga dosay pule rimataku pakitaku. Ya nama kay ga dosana. Patito pa Facebook pa YouTube kamana ni ko. Iya. Magala mak jille celeng yang mana ngiya. Yang kedua, tajagaya nga mataku aja ni tay anu tacacay puang. Yang ketiga, tapancaji mataku mapunay cahaya na waddi makita matarra resurimon rimo mati. Iya koto mak bisay 5 atau pancaji langgamana ngi dosay pule 5 atau kupuang pule na pigaw pancaji 5 atau ku 5 kartarima kita catatan amal ko surimon ripo. Pak salama gitu ko 5 atau terima. Tatarimi baraka po makotoro ya ko ulue pikirange ya ko do cilie pareng kalinga ya ko ajewe joka ya naro yasa jenne taluka namo batal jenne mu tapi pak dongan na si baraka na dia natadeng na sabak pura mi matimilaw. Iya. Yo poko mak jenne mina cacopang engke tu sesak di pada purai pulung ani mati gaji. Iya. Iya dia na lisa jenne na. Iya. Iya. Tapahan ni kira-kira kan kaya. Iya tu jenne na sabak makadaki jenne mape pacing at-tuhuru kan apa aja tu pacing an-nadhafah paci carepa at-tuhuru paci hakiki at-tazkiyah paci ngati as-saka paci warang-parang seka
Jadi namo akasiratu tabisay warat takodeta waja isakka na kumagalungi. Tatta imacari pamataru. Iya tanri iya tunasolangi ati. Iya. Iya namo bisay nasaba carepa na waramparang isakka. Iya na tunakada pasu isakka na waramparang mo na mapacing. Ya kung kagagay lang gana mapacing ko mo berarti ropo to. Makanya aja tapuji terima sakka. Kotanya hak tajalalo tatarimay. Nasaba carepa iya tu. Tapi iya kolok kita kasia-sia. Denan caji carepa. Aga pale. Napak baraka ipo ng Allah Ta'ala. Walengi contoh. Besa kimita tau jangan. Besa kimita tau jangan. Biasa malala to. Malalang. Akasiagay manre lalan na si minggue. Palimatanre at kadua mi. Aga nanre. Biasa anu na beta wele panite. Akasiagay minum. Mungkin hanya sekali dalam 1 minggu. Kenri malawe. Kadang singgah dia minum di sumur. Tapi angka kata runtuk napat diri watana nalasay gara-gara andre. Tidak ada. Magay. Narubay pong Allah Ta'ala nalisari baraka. Tapi makay kataw. O kobotinge. Pura ni bisay agagay. Manasu ni ipakanjaki jagana. Lay buku ni palasti. Sisan na pura nanre. Nakan na panyaki gula. Magay. De nalagga carepana. Lahiran na minapacing. Hakikin na macarepa mopi. Iya na tamay ya tu. Tata makasola. Iya. Iya kung kabola nanre api. Ang kapasa nanrepi tapares sa ide na makanja sakka na tekot. Apa iya tu sakka care paroppo ilagga na iya api de nanre ko tanya roppo. Namo bola batu tabangong de na pake gordeng nanrepi. Iya, nanrepi ko bola batu. Maka na bola batu nanrepi maluat tu magay macarepa iya tu nasaba angka roppo ko tu nanrepi. Mapacin ni pak kita mata lahiran. Tapi hakiki nasaba iya tu api sipak na ni matunu. Iya ko nalagga ipong Allah Ta'ala sipak na dia na matunu. Aga butina Nabi Ibrahim. Patapulo so na patapulo wanino kilalan na api. Denan re api. Wajujun na sukumoy. Nasaba magay. Tau mapacing tamok ko tangana api. Aga maknana pa. Okos surimonri. Ya nama kanja mo sakka mo denan rekopi. Itu kuncinya. Doa menjauhkan tikus. Iya. Iya. Jadi itu kuncinya. Tahu usahakan. Iya komelo ki salama agagata talaga iya rowadinge makasolang. Tanya idi jagaiwi. Apa ya ku idi me jagaiwi de tulay. Tapi ako po ang Allah Ta'ala jagaiwi na tu nakalata pandrita. Tanaya punna po ang Allah Ta'ala. Naiya tu termasuk aga sana balesu ya. Balesu termasuk balesu mega tau mak dareke. Nanre balesu asewe. Na de nanre itu balesu asewe na rekono mapacin. De nanre. Iya me na rekono masalah pasti nalagga. Nasabatan niya may matoha ta. Yalah. Wasak maka dari po Allah Ta'ala. Inni jailun fil ardi khalifah. Melo ka paturong pasille watakkale kurilino. Yan na tu ampay kong kawarampara yalengi tak bagyangan nasaba idi pasille watakkale na po Allah Ta'ala. Tala idalle na. Iyan na de tawaja isakka na mangaru baleswe. Latu wiripitawe na parewa. Iya. Makotiha. Iya tu ya Pak Galung nga. Iya to mana 2 tahun terakhir na de waktu Mak Galung. De to na malong. De lebih misi di heto. Iya. Mak Galung nga. Madari ko pura masa pajasubulo na galungnya. Tapi akhir-akhir ini karena kesibukan tidak. Dan saya selalu ingat pesan ulama. Iya ko angka tahu maka majasak ka. Oko galungnya musok ka. Memang ni sakka enak. Reke memang nih. Maka nasakka na matu ya aja memang namu pasigaru si bagabamo pas salah memang ni maka datapa ka nga anak limaku na rekodenen re waram param napau
Ia ko mate ka, ia ko tumo pa tappa ia nak limakku. Ia ko mate ka, bolo iwai pala tampuku na rekodenen re dale mu ko makamjasak ka. Ya miro na pau. Dan ternyata apa Pak Bu? Uwaku tanangnya ko tau pandrita pa hakiki. Nasa ia ko me ko mis sangi dale mu tatamba tu ci di mi jama-jama sakka. Dega ga tau mulle mis sangi dale na tatamba ko de nak kamjasak ka. Ia ko pasidah kami nak derek den ule mis sangi. Maka dapat ku yasang ia ko ia tau nge maka majasak ka kisi di juta. Tayi tegere sakat atau pemang. Ia ko 2 juta berarti 100% dale tamenre. Tapi ko pasidah kakak dia na cocok. Nah sabak dia ukuran lah. Tapi ia ko sakka kangang kau ukuran lah 2,5%. Jadi mana seiris sa komenre dale si bawan nona sakka tabawa tabilang. Itu kuncinya. Jadi ia tu tahu dia nak kemajasak tahu dia ni sangi dale na ia tu. Apa mega tahu mega gagana tapi inram ni. Mega. Jadi tak paham ya? Cuma malum itu. Ia tu musibah dia nak boleh bawang. Allah tidak menganiaya hambanya. Engkam itu masalah. Ya komandre balisue talu taparesa. Nomor sidi de toga gaga pasogo uko tu kampung. Pamaka solat tu. Iya. Pemilihan kita na mala padita na pamato doa ay maka solat tu. Tapi de toga ko di. Iya. Dewat ngiya pajaba itu masih dekah de. Yang penting aja nak kadang kadi muale tok doka aja. Ya ko makadai mudah-mudahan ia pasti dekah ke loko masyarakat na waddi na pasti runtu ya hajak ku pong Allah Taala. Iya. Ya mi ko makadai kadi muala 200 sabe ko matodo mati ngerangi nomor seko pasogo iya tu. Iya, tatarima ide to tama dosa, tama mi neraka. Tapi okolino tu maka sola memang. Mapamulay tu bosi madari ciano. Ia kono isi sano sisang. Tanah-tanah dia namanya 7 tu. Tapi ang kamu tu lalana nareko makuiro mastina toba siwanuaki. Iya. Adakan istighosa. Asikiriki kemudian berdoa minta kepada Allah supaya dijauhkan dari bala. Iya, sebab na tarima tu pong Allah Taala toba na tanna. Iya ko jumai upasangi. Iya ko jumai. Tabace suratul Fatihah akapitu. Kupure majuma. Napa tabaca surah Al-Ikhlas akapitu. Tabaca tu kulon surah bil falak siba kulon surah binas akapitu. Ayat kursi akapitu. Napa bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akapitu. Ya moro tabaca matu ko jumai. Insyaallah ko napa barakah ipong Allah Taala. Paja ya tu pakajae maka solang. Ya tu pala pitu susunan nabita. Jadi deto tu nama rajing. Angka meto ko had desa. Ia ko tamay abala ko si de kampung lasa silelegi baca ya tu. Atau de na melo turu bosi baca ya tu. Atau angka kolo maka solang sure baca ya tu. Manre ulla manre balawe baleswe tasure bacai. Akapitu manang. Fatihah akapitu, surah Al-Ikhlas akapitu, kulon surah bil falaq akapitu, kulon surah bin nas akapitu, ayat kursi akapitu, bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akapitu. Kopura ki majuma ia kanjana aja ni rubah posisi tudange. Tudang mata hayya mopi nai baca. Iya. Ia rubah ngumparingerangi ki. Kenapa barakah ipong Allah Taala maka solangnya tu pakai itu maka jajah maka solangnya mapisau tu. Iya. Tapalak mi rupa capurang itu. Kang Fatihah Qul huwallahu al-mu'awwisatain ayat kursi kata palak manamoto iya manihe bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Iya. Maka dai nabi ta oko hadesana nigi baca ya tu kapitu
gangka jumae mangoloe de nakan nai musibah. Iya. Ya dia aja nakan angka pa musibah ko kampung ini baca. Ya ko ciaki nakan na musibah gangka jumae mangoloe ya tu tak amalkan. Ya na tu nasa patarekae pala pitu susunna nabitta. Iya. Tapala ni di. Iya ko de tapala makundru to ngangi. Eh 10 menit 5 menit. Jolok-jolok. Kemudian Iyaro nabitta aja no bahas mana ngijolo iyaro ne Pak. Iyaro nabitta wattuna na ipendre yase langit pertama siruntu Nabi Adam, menre langit kedua siruntu Nabi Isa siba Nabi Yahya, lokpi langit ketiga siruntu Nabi Yusuf, lokko langit keempat siruntu Nabi Idris, kemudian langit kelima siruntu Nabi Harun, langit keenam siruntu Nabi Musa, dan langit ketujuh siruntu Nabi Ibrahim. Materu nabitta menre loko sidratil muntaha. Dena gaga malaikat dampingi nabitta. Jadi itu sampajangi terima dega malaikat dampingi. Materu nabitta menre loko sidratil muntaha. Angka alam okoro palawangan na yasang alam mustawa. Oko ni ro nabitta nasiruntu lansus si bawa puang Allah Ta'ala. Tapi aja tak kada angkai puang Allah Ta'ala koro. De wa huwal latiful khabir. Ia natupuang Allah Ta'ala maha latif, tidak bertempat. Salah pahang itu ko maka dan kaipuangnya koro. Maka nama apa na koro siruntu nabita bertingkah koro. Makuye. Pada ko maka daka menre ka ko copo nama sigi mataru ka ko copo nama nare. Oko ka copo nama nare lawi tai ulangnya. Pakutana angka gi ulangnya ko manarai degagay kenri pale maka mau pabela yase. Maka untuk melihat Allah posisi kita harus berada di alam mustawa. Ya kokko ilino de mulemita Nabi Musa bin Lawi na sabao ko milino melo kami takipuang kana po Allah Ta'ala de mulem Musa. Iya. Pada koko kilalan na masige na may kimitay ulangnya demulay. Ya na demuenre yase ko copo na manaray napa mo cengari napa ipita. Tapi angka ko manaray ulangnya de mabela mo pa yase. Maka Allah tidak di alam mustawa, tapi disitulah tempat untuk melihat Allah. Jadi ya tu meraja epa tanya sempaja pokokna. Cicapi pakoling. Iya tu meraja tanya sempaja pokokna. Aga paling pokokna linuriyahu min ayatina. Melo ipuang Allah Ta'ala pitangi nabitta araja kuasanna pong Allah Ta'ala. Denia curitan. Tanya sempaja pokokna tu tania. Iya. Ya kong katau makanya ya romeraja Isra Mi'raj itu adalah pokoknya adalah sholat tania. Oleh-oleh nami meraja itu sampajangnya. Makometi jero kaba padi. Ya nang kata lo umrah. Aga besi podangi. Kong kay rewa. Maka dalang kaniyano rewa pole umrah. Deto to makada. Aga mo piga okoro. Ya bitu nako tanang. Aga na bawa. Aga na bawa. Makadai. Oh gincung. Cila. Cere. Kangero, nang katau pole Malaysia, aga na bawa, Milo, ang katau bone lo Malaysia, aku tenang aga na bawa, Baje, kaya miro, jadi nang kana kutane tu kau katau pole Jupanda, aga na bawa, roti maros, iya, siapa? Oh iya, siapa? Ahlan wa sahlan bikum insyaallah. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak anggota DPRD Provinsi Selatan. Iya. Jadi
Iya kau mak bicara makada kan angkat tu pacaramah deto wakada niga angkat tu stas makada pole manimam meraja nabi tanapang kayasa sampajang salah-salang itu nasabak magai tabukai garek korangi Nabi Isa watun na itanay o kung makna aga tujuan mo na utus upang Allah Ta'ala aga nasa Nabi Isa saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat ang kami manasampajang. Yang kedua Nabi Zakaria naranto kalala na korangi wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tato masampajan Nabi Zakaria kulela na mihrab Maryam masampajang Nabi Ibrahim aga pakdongan na Rabbana liyuqimas shalah faja'al afidatan minan nasi tahwi ilai. Jadi itu sampajange mapamulai Nabi Adam ang kami mana sampajang. Yang kedua, ite gere Nabi tapole Makkah, itilaw Madinah suruh masampajang. Oke buki tursina masampajatoy, mancaji imalalo ko Masjidil Aqsa. Ite gere berarti ang kami mana sampajang na jama na bitta na pamendre siruntu pong Allah Ta'ala. Jadi ya romendre na tanya sampajan na katay. Aga pale linuriyahu min ayatina. Melo ipo ang Allah Ta'ala pitangi na bitta di na curitangi. Degaga taulino macanere suruga si bawa misang-isa na suruga. Wae angkay masolo ilalan na suruga dan menikmati air di dalam surga kecuali Rasulullah. De togaga taulino misangi naraka si bawa isa na naraka tingkatan na naraka kecuali nabitta. De togaga taulino bahkan nabi dan malaikat yang bisa melihat wajah Allah secara langsung kecuali Nabi Muhammad. Degaga Nabi Musa si pak bicara iya. Makanya makadai ayat linuriyahu min ayatina melo ipitang deni ya curitan. Ya kong katau ya curitan mi pak bu lalak-lalak tu matan nama koa kapan ni bayangan mi. Iya. Tapi ia kui pitangi si salah. Maka satu-satunya orang yang bisa melihat bumi ia natunah kada. Watuna nako copok na lagi emonro. Na cuku-cuku na bitam mite layawa. Na panaita apalan na sampajangi. Aga nasa nabita rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Duan rakas sampai sunat subuh masarolab bi inayalino lololisa. Coba. Aga maknanya Pak Balu eroi podang aja mulau pasa ekode pamupura masa paja sunat subuh. Kami gapo tu papa sa tate dua mo pinang kanalo pasa. Mega tu tahu dia na jampangi sampai jasunai gara-gara kesibukan. Pak Galung, dia pernah pura masa pajasunan no. Oke, maka dia nabi rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Duan rakas sampai jasunah subuh masa rolabbi inayalino lololisa. Agama nane rupa kolai balik. Agama nana koi balik. Betuangan nah. Ia ko isa na milino si bawalino wa cinay asam paja sunat subuh bawan no angkanyo kutilalan na. Ko demo patapahang ni maduduto nga. Jadi upakoli gipe mga ia ko isa na lino melo tilaw asam paja sunat subuh ki napatilaw. Kuisa na lino. Yan na to ampay ko to pura masampaya sunat subuh agay baca. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullahal azim. Ibaca kasiratu. Pura dena kasia-sia tu tawe na mati lolo bija-bijana. Tabaca ya no. Kasiratu siaga man ne oko teko pura bako subuh. Nakama. Cek dek mau apa ya tuh? Pak ganai 10-5 menit. Tak baca ya roa. Dua tuh pak dongang aku tuh makan jalan dia baca kau tuh pernah masa paja sunat subuh aga. Nomor sidi. Makanya bita. Kalimatani habibatani fil lisan. Sakilatani fil misan. Habibatani ilar rahman. Angka dua ada. Magampan na lepaka lillah.
mata anak timbangan ko surimonri na dani po ang Allah Ta'ala. Maka dia nabita ia tona na baca malaikat na ipakai dalle ko po ang Allah Ta'ala dalle. Maya na to nakadatawe baca sikiri na malaikat na sabari ni ale dalle ia matutu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Tapala ni. Yang kedua, hadis saya. Tabaci akapatapulo. Ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tapala ni. Ia kota baca mu ya akapatapulo. Yang kay Bapak anggota dewan. Atau malabita ibu camat, Pak Desa. Upasangi. Ia tu jabatannya tonroye dia itu nama gampang. Jabataci di namega tau melong malay. Berat tantangan. Makanya musuh itu pasti banyak. Iya. Angka 2 telu tu tahu kau tu nasaparang ilalang atau tak salah. Makanya upasangi mau wasiat nabita. Siapa yang membaca doa ini, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akapata pulo riwatu subuhe degaga tahu musuhnya yang bisa mencelakainya, kata Nabi. Degaga tahu lino wat disolangi itu tahu. Apalah ni to? Iya kodepe tasampa angka paselena kode tasampa baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Iya kode tasampa baca ya roh. Nasabah macipi waktu angka tapi asam pajasuna subuki nasabah ki sampai jasuna tabacai alam nasrah rakaat pertama alam tara kaifa bukan liila fi quraisin rakaat kedua tidak ada musuhmu yang bisa mencelakaimu, kata Nabi. Ya ko alam nasrah siba alam tara kaifa pak bura tulang ko ciaki na pernah kan dapat diutu ya tu tapake. Yakin akan dapat dilekak. Biasa tu mengilu-ngilu tu ya tu pakai. Ya tu tak baca insyaallah. Ya tu Pak Burana. Ya ko alam nasra si bali ila pi Quraisyin degaga tau man niat majalok ko di letuk ya tu. Itu di benteng. Iya. Magampa-gampa ni ro. Ento? Ya ko de ta pala idi meni bawang. Jadi itu kuncinya. Makanya jadi iya narori waktu nabita kan ipitangi tau, ipitangi nabita. Maka dari nabita Pak Bu, telu Pak disangan nalenga po Allah Taala waktu kui pameraja. Si di Pak disangan ngisuro kak palebangi. Si di Pak disangan wat di ngupaleb bawa di de. Si di Pak disangan de mematona wat di ngupalebang. Jadi ada ilmu yang boleh Nabi sampaikan, boleh tidak, tergantung Rasulullah. Ada ilmu yang harus disampaikan oleh Nabi, tidak boleh disembunyikan. Dan ada ilmu Nabi tidak boleh menyampaikan. Aga ya roh, ilmu yang harus disampaikan oleh Nabi adalah ilmu syariat. Hukum-hukum agama. Wajib Nabi sampaikan. Ada ilmu Nabi boleh menyampaikan, boleh tidak. Hadis qudsi ya. Ini hadis qudsi. Boleh menyampaikan, boleh tidak. Itu adalah ilmu hakikat. Tapi angka ilmu dia mematona wa di napalaban nabita. Nabi tidak pernah membuka. Karena itu disebut ilmu sir ilahiyah. Purai siruntuk nabita si bapuang Allah Ta'ala. Na denang kana pawi nabita maka na makwarupan na puang Allah Ta'ala. Tidak pernah. Na iya tidi ko to pura siruntuk tawe. Tahu? Magampang ipau to. Kopole ki siruntuk nang katau makutana maka na maga modele na yan o tapay risak. Maka na malambalamba do chilina. Malampi ulu na mako tapay risak. Na makaday na bita siruntuk langsung nga po Allah Ta'ala. Magi na diga makutanangi maka na maga modele na po Allah Ta'ala ya Rasulullah. Karena itu ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka. Iya. Jadi ko mak bicara Pak Disagang ya. Jadi angkat tu tahu ya le Pak Disagang ko nabita tidak semua dibuka. Ada yang lain. Angka Pak Guru Fatihah satu sanad, satu napas. Pak Bure itu.
ipakamu limay mako ni tahan na pasa napay baca Fatihah ci di minapasa napay barungang napay palen na okoroken ri tujun na mapadi ya ko na mapadi watang ya tutoy pake napay palen na ya ko mapadi uluta ya tutoy pake Fatihah satu napas. Ya. Jadi Pak Buray itu dan itu diajarkan kepada Ibnu Abbas. Jadi mereka angkat tu Pak disangai Pak guru ngangi Sayyidina Ali karamallahu wajhah doa khusus. Tidak semua sahabat dikasih. Kenapa? Karena Nabi memilih yang bisa dia kasih. Maka nama Nabi berarti dia adil, bukan tidak adil. Ang namoje tu di makoto, maka dia nak kue ya wading Pak guru aku. Yo punya dia pernah wading. Makiro. Namo tu Pak kantor maka do ya wading ipoda rahasia ya dia pernah cocok iya. Itu. Ya natulang ka sahabat makutana maka dah ya Rasulullah fa aina Allah kenri mon ropo Allah taala akan asa nabita wallahu ala larsi istawa ya ropo Allah taala ke arsa ya si mon ro iya nak tede pernah salai masigi napai masu tappa napai ro sahabat ichi dia nasa fa aina Allah ya Rasulullah kenri mon ropo Allah taala akan asa nabita wallahu akrabu min hablil warid ya po Allah taala lebih macawi ni ora alom pakutanana pada tapi lengi jawabanna nasaba ia tahu makutanai onnai tahu mak bicara hakikatna sehingga pun yang kada lebih macawi ni ora alum ionna ia tahu makutanai pa ahli syariah ia ko tahu makada lebih macawi ni ora alum tapa makada ya na tu pe puah ko makoi itulah kenapa Nabi merahasiakan sesuatu dan dia buka kepada yang lain agama nana khatibun nasa ala qadri ukulihim palabangan nyo kepada merupa tahu sesuai kadar kemampuannya. Maka dia mata tariolo iya ko manu indo manu alengi rele iya ko anak manu alengi beni iya ko anak manu mo alengi rele tu nakadai iya ko pasarea kasihlah hukum-hukum tapi iya ko patareka kasih ilmu hakikat. Ya, makanya si Jani macerama ka pas. Seko niro. Itambay mo picede. Ini tumilawi tanaya. Kemudian agana napau nabita watu nasiolo po Allah Taala di alam mustawa. Maka dai nabita at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ukiro lepak. Aga nasa pong Allah Ta'ala nabaliwi pong Allah Ta'ala beresalan na nabita maka day pong Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh napamakada nabita assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin telu tu at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah itu beresalan na nabita yan na ito na Pangulo maka day pong Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh pong Allah Ta'ala ito yaro jaming inabita tapi nilawi nabita assalamu alayna tapas salama ka po wa ala ibadillahi sholihin si bawa atamu ya angkay soleh yan na ito na kada dua tamasyarat talu tamalaysang pong Allah Ta'ala si bawa nabita tamasarang tamalaysang iatan na iya angkay termasuk soleh. Makanya kau tomat tahayat tu masahada itu niaka pak jelok. Ya kau mak jelok memang ni tapalin na ijolo. Maka dapi asyhadu alla ilaha illallah. Takani menre. Dua tu ya si depe. Pak jelok malam pu indok lima itu tahan. Engkai telu yawe. Ya na tu nah kada dua tem masyarakat telu tamalaisa. Ya matau tu kau mak daka itawe. Ko kata beri dua tuliman na malampu napai tanra ipasi tanra iya ya na tu ampel lau ban recek de lau abio magi na telu ya tama ya matotu na kada dua itam masyarakat telu tamalaisan kata beri ita itu na pasi depe itu ya na sabak lapalang alipu lama pertama lama madua huruf ha maka dai Allahu lapalan na lima ya na tu na kada dua mu pas aja mu pas sarang ya dua dia itu nawat di masyarakat telu gitu. Yang mana mau tu nak pakai.
Anu mi ropa lalam minaki bua yana tu ampai tegare alipu tattong ya ko roko iha ya ko suju huruf mim ya ko tudang huruf dal kako tatongi alipu etatoto ya huruf ha ka makoe tau roko ya tu ya ko huruf mim kan suju nasaba ulunna ya ko tudangi huruf dal yana tu nakada alif ha mim dal aga bacana Ahmad. Ya ko ulue kan mim, aroi huruf ha, pinggul mim, ajebi huruf dal, okina Muhammad. Jadi tahu mas sampajange tauna ya sangi Muhammad, sampajanna ya sangi Ahmad. Nigaro Ahmad, Nuru Muhammad. Nigaro Muhammad nabitta. Yana tunah kada tahu mas sampajange mitu ya sat tahu. Ya kodena sampaja ternyata. Iya. Tabahang ya? Ya koto tama si lalang. Apole yang ngetasi. Watak kale itu buka sarai apa apole yang ngena. Polok kui apie, polok kui anginge, polok kui tanah, polok kui wae. Apa unsurna? Apie sifat na tato ngalipu. Anginge sifat na roko huruf hai. Tanah sifat na suju huruf mimi. Wae sifat na tudang huruf dali. Unsur penciptaan juga dari Ahmad. Iya natu nak kadatai sula apa. Nalamana tu pak Abu Bakar ngepa tu, angolong ngepa tu. Iya. Tami mati tu pitu si imon rina. Hanya natu pitu ngas sojajin na hakikai. Pitu tahun sore mas sampajang. Kamu kira? Tak pitu mana tu? Magi ayat suratul Fatihah na pitu ayat matawapa ite kapitu macane masa ite kapitu to langi pitu susung tanai pitu lapi ajino bahasero itu ampai tomatot tariolo kong kadinang kangkana pitu tap panarakko ota tu na pak biring na sangindo dui nai dia na capu nasa di ko kong kamu ya manasani pak dia mau balancai kan gitu tapi itulah hakikat angka. Kemudian no inabita napa yala no ne 10 menit gangkana no inabita maka Rasulullah kembali ke langit ke-6 ke langit ke-7 siruntu Nabi Ibrahim aga nasa Nabi Ibrahim Muhammad agamu poleng denak kada agamu ita aga na podakku pong Allah Ta'ala de aga memang musaksikan Muhammad de makadami agamu poleng namo idi makotoro kong katalo sompa agam pulek milo. Agam pulek makin nabi sampajang. Makadana nabi sampajang tapanabali Ibrahim makada siaga. Coba. Apa ia kene denis sangi Nabi Ibrahim sampajange pasti makutana kadaga ya sampajang Muhammad. Tapi nasabak mas sampajang memang ni Nabi Ibrahim jadi makutana mani makada siaga. Apa ia lengi sampaja Nabi Ibrahim apa mi ia lengi Nabi ta maka siaga Muhammad maka Nabi ta 50 Mario Maranno Nabi Ibrahim Mario Maranno Muhammad masabak mayega tu wilawi Muhammad asal ngalalo ka oko umakmu nareko na jamay taro niya patarongan syafaat pahala. Makanya tu koto tahayai angka na tu berasal lang ibali. Assalamu alaik. Ke sana kama sallaita ala Ibrahim. Maginang katama Nabi Ibrahim alina metomilawi. Dan kita dikasih itu. No inabitta loko langit ke-6 siruntu Nabi Musa ia matoron aku tanang. Denah kada agamu ita makadami agamu polem Muhammad. Aga nalek ko pong Allah Ta'ala kada sampajang Musa siaga 50. Nabi Musa na tumuba akalan na. Nasa Muhammad. Dito kira-kira na marajing untuk umat mo. Apa cik di mitu de na jamay icalla tu. Na 50 tu. Okay. Yan na de na jamay salah sidin na tu. Kira-kira dito na matala. Ilawi kurang. Keringanan. Nanawana itu nabita makoto nga jero. Rewa nabita. Lay kurangi 5. Pura yaro rewa nabita. Maka Nabi Musa. Maga Muhammad nasa
We alhamdulillah. Nakurangi po Allah Ta'ala 5 na sa ide namunya tu mega mopi enre po milaw. Menre sinabita akaserai malaw lisu. No sinabita makin Nabi Musa. Siya gani Muhammad makin nabita 5 man ni Musa, makin Nabi Musa de enre po milawi. Mapikiri nabita. Sisa nga menre ikurangi 5 na 5 man ni. Iya ko menre mo pa capu ye. Kamakuy ro. Apa talima na kurangi po Allah Ta'ala. Maka Nabi tamatana na Musa. Saya sudah tidak bisa lagi meminta. Ini pun sudah terlalu banyak yang dikurangi. Napatadang iliman na Nabi Musa ukwaro na Nabi ta. Napamakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Inilah kalimatnya Nabi Musa. Tania iya romaloli sunna Nabi ta makada kurangi sampajangi kebutuhan na tania. Makalam mematomi Nabi Musa. Nasaba din ang kanitay rupan na po ng Allah Ta'ala kolino. Iya ko poli nabita si runto po ng Allah Ta'ala. Ang kamopi aro cahayay makdake ukurupan na nabita. Iya na ronaita. Sehingga makaday Ahmad Ruhullah. Ukwilalan na nurmu Muhammad. Witay ruh na po ng Allah Ta'ala. Halusuk na nawita ko ro. Pada kong kataw si Chandri pa. Ako kataw si Chandri nang ka-Chandri na kubolan. Agi cara na din na de. Malaw lisugi. Nasa taro ni HP mo di. Taro niya nung mo di. Supaya rewa ito. Makumati ito Nabi Musa. Karena dia menikmati, melihat, memandang wajah Allah. Yang nurnya saja membuat Nabi Musa itu sangat senang. Apalagi melihat langsung. Napamakada Nabi Musa. Muhammad Habibullah. Muhammad ikutungan na tauripujin na po ng Allah Ta'ala. Apa iya di iale parenta dia nang kanitawari. Iko miya tu tawari parenta na po ng Allah Ta'ala. Lay kurang ito nga. Baka kene rewa mo po capu ya tu. Tapi nalay de cepa nang Nabi Musa. Kene de gagay manrasa. Tanya imang iya unawanaway pak bangi. Ak 50 may malawli su de. Napan na mapadi ulo. De na tudang ko bolana na rewa. Iya kan? Iya nalay de cek. Tala niya sukuru ka pak yaro sampajange 50 ikurangi mancaji 5. Tapi 50 mati jajin na tu. Nasaba makade po Allah Ta'ala. Manja abil hasanati palahu asru amsalihah. Ya kumupigaw ichidi upak gana ka ko 10. Yan na tu 10 kali. Mancaji mati 50. Kamu dia terli na bitta. Syukurui tapi maranui malay aro sampajangi. Maka turunlah Jibril. Nasure Nabi ta ko pure mak beresalang baca subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Magina 33. 10 pitu jumlah rakaat salat ditambah 33 50 mati jumlahna. Iya na tu tasingkaru okotilalanna. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.